Namukore maravuga mu bitangazamakuru mu buryo bw'imyidagaduro no ku kinyamakuru cyacu Akadomo.com nuko Diamond yatumye The Ben ashyira hanze amashusho y'umwana aheruka kwibaruka. Diamond Platnumz uri mu bahanzi bamaze kubaka izina mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hanze yayo, yifurije ibihe byiza The Ben uheruka kwibaruka umwana w'umukobwa, ndetse atuma uyu muhanzi ashyira hanze amashusho agaragaza uyu mwana we. The Ben n'umugore we Uwicyeza Pamela wahatanye muri Miss Rwanda 2019 akaboneka muri 20 bavuyemo Nyampinga w'u Rwanda, bibarutse umwana wabo w'imfura kwa 18 Werurwe 2025. Kuva yakwibaruka The Ben uretse amazina y'umwana we yatangaje, ntabwo yari yashyize hanze amashusho cyangwa amafoto ye. Amakuru igihe yahawe ni uko Diamond yasabye The Ben ifoto y'umwana, undi akamuha amashusho ye. Nyuma yo kuyamuha nk'inshuti ye ya hafi, undi yahise yasangiza abakurikiranira hafi urubuga rwe rwa Instagram, anayaherekesha amagambo yo kwifuriza ibihe byiza The Ben. Diamond yagize ati, mbega umugisha, mwifurije ibihe byiza ku gikomangoma cyawe kazi The Ben. Nyuma y'uko Diamond ashyize hanze aya mashusho, The Ben nawe yahise asangiza ubu butumwa bwa mugenzi we abamukurikira, agaragaza isura y'umwana we w'umukobwa aheruka kwibaruka. Umwana wa The Ben na Pamela bamwise Icyeza Runa Ora Mugisha Paris, yavukiye mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. The Ben na Diamond basanzwe ari inshuti za hafi, ndetse banahuriye mu ndirimbo bise wa yagiye hanze mu 2022. Mashi muri Samuel igihe Akadomo.com. Nandi nkuru wabona no ku kinyamakuru cyacu Akadomo.com uramutse gisuye ariko mu buryo bw'incamake nuko Minisitiri Dr Utuma Twishima yasabye urubyiruko kudahishira ingengabitekerezo ya jenoside. Uwahoze ari ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Amerika yashinze ubutegetsi bwa Trump ivangura. Equity Bank, Rwanda Price na Fajaz byashinyanye amasezerano azorohereza abashoramari bato kubona inguzanyo. Umwarimu Sako yinjiye mu bufatanye na R-Switch bwo koherezanya amafaranga hisunzwe e-cash. Indonesia igiye kwimurira injangwe 860 ku birwa. Hamuritswe imfashanyigisho zizafasha ingo mbonezamikurire zikorera mu miryango gutanga uburezi bufite ireme. RMC yatangaje ko umunsi mukuru wa Eid al-Fitr uzaba kuri iki cyumweru. Hagaragajwe uburyo u Rwanda ruzabyaza umusaruro ubutaka rufite mu mahanga. Zelensky yaciye amarenga ko atazemera amasezerano y'amabuye y'agaciro Amerika ishaka. Nyamasheke ba gitifu 4 b'imirenge basezeye ku mirimo. Leta y'u Burundi yananiwe gusobanurira igihe ikibazo cy'ibura rya peteroli kizakemukira. Ubutaliyani yambuye abakozi imashini z'ikawa nyuma yo gusanga zitera ubunebwe. U Rwanda rugiye kwakira imurikagurishwa rikomeye ry'ikawa n'icyayi. Ray Energy yashyize ku isoko ubwoko bushya bwa lisansi. Mashi Samuel igihe Akadomo.com.